Sretna nova godina svima, ovo je prvi video u 2026. godini. Ovo sam sve pripremio za doček nove godine. Uživajte u videu. Sretna nova godina! Sretna nova godina! Vidi. Alo, šta pucat? Rekla sam ti puške da će pucat. Za puškama 100%. Prošle godine ja bila ovdje. Puci, kupat tamo. Znam, započeo sam odmah s novom godinom, jer taj se dan nije imalo snimati šta, ali zato 2.1. sam snimao sve. Mašala! Ne mogu od lampi snimiti. Sad će oni opet, ne boj se. Vidiš se i ovdje. Ali ne mogu ga snimiti. Ju? Znam da će ti... sam rekao. Evo ih, opet idu. Ovo je više strašno postalo. Ljudi, tamo sam došao i prestao vatromet. Prestao. Doće ovo. Doće. Eno ona ima. Ajde, ima bar nešto. Bar nije toliko užasan ovaj vlog. A naću ja negdje još sigurno od vatrometa. Jel' tako, Majo, moj kamerman je broj 3? Da. Inače, Maja nam ne smije facu snimat, ali smijemo sve ostalo, tako da... Evo ih i mislim da će opet... Znam da se nije lijepo kao tako obraćati, ali ja očekujem još. Rekao sam da očekujem još, ali... Jeste tebi smije čut glas? Da, smije. Sana faca. Aj pokazat ću facu, ali emoji. Vidite bluranu facu, evo svakako mi mutno. Aj bok. Reci slobodno pričaj. Evo, meni će doći tata po mene za 15 minuta, kaže mama. Okej. Maja, šta kažeš na moj YouTube kanal? Šta želiš poručiti za gledatelje? Čekaj, prekinulo te, šta? Sretna nova godina i nek budete zdravi preko ovi. Zdravi preko. 56. A ja... Ja želim... Šuti sad. Ja želim veliki uspjeh i vama, i meni točnije da... Da do drugog mjeseca dođem do 1000 subscribera, a vama ako ste novi youtuberi da dođete do što više, da svoje snove ostvarite i noć dušće će me pogoditi nešto. Inače, u ovom vlogu vjerovatno neću ništa sjeći, samo poredat, ovo je spontani vlog. Nit mi se sviđa, nit mi se ne sviđa, evo Maja, nju ću samo blurat. Zapravo ne mogu, tek ću te sad sleđa. Jel ja tebe mogu sleđa snimat? Da. Njoj sve da, samo faca ne. Ajde, nemoj da moram blurat, samo hodaj. Zašto mi je kamera ovako loša? Ne gledaj! Po mojim zaključcima ili ti ga procijeni, ovaj video je više bluran nego normalan. Zadaješ mi više posla. Eno neki, opet nešto. A ja ništa od lampice, gas lampice. Ljudi, ja ne znam više ti snimati, ovaj najgori video na mom kanalu, eto, tako ću ga nazvat. Valjda će sutra biti materijal. A princezo. Ljudi, znate kako se sad Ljudi, evo vatrometa.
Di je to? Aha, opet kod njih. Neću ih više ni nazivati, ni očekivati. Doviđenja. Ma na kakvom Vlašiću? Pa ne znam šta je, gdje je Vlašić? Ma ne možeš ti Vlašić vidjeti odavde. To je moj ta dolje veliki baca. Aha, evo tu. Kako se osvijetli kuća. Ma nećete mi više pažnju, Bog. Sretna nova godina svima. Da, već je 2026, kao 2018 prije 8 godina. Ja koji sam maj došla. Ja sam rodila prije 12 godina. Nisi prije, pa kao. Ovo je meni 13. nova godina, a 12 godina imam, a tebi je ovo 12. nova. Kao, ja sam rođen u 9. a Maja. U 7. I kao, dobro zapravo. Uglavnom kao meni je na primjer bilo 0 godina, prvi Božić. Uglavnom razumijete to sve. Bog. Ja idem s ovom ulovu. Idem igrat Roblox. And with that, the 2025 season comes to an end. Good night. Super talent! Wow. Dobro jutro ljudi i sretna nova godina. Inače, ovo će biti sad hladno. Inače, ako ste se pitali zašto nam sve kratke rukave, maj su kratkih rukava, nebitno, zato jer je vani hladno. Dobro, hladno. Ali unutra u kući je bilo predvruće. Gdje bi ja sad mogao staviti mobitel da se sve vidi? Mislim sve, samo baloni. Da stavim ovdje. Iako je stvarno pokušao. Ovako, ne. Uglavnom, ovo je zapravo možda najgledati i najdosadniji video, vlog, nebitno. Ali... Što da radim? Zašto je ovo mokro? Ili je mokro ili je hladno? Da, inače, želio sam vam snimiti video, čak ću vam pokazati thumbnail da ne bude da lažem. 24 sata kao Grinch. Nije bilo snijega, nisam snimio video. Video ću možda snimiti. Zašto nema snijega, a možda ne. Vidjet ćete ako izađe i to ću vas još obavijestiti. Idući video to neće biti sigurno, tako da u idućem videu, nakon ovog ću vam reći hoće li biti Grinča ili ne. Inače ovdje imam 20 balona. Party. Ne znam ni ja šta radim. Ovo mi je dosadnije od Vlogmasa. A meni je moj Vlogmas bio onako. Inače, sorry šta nema Vlogmasa. Evo, ovdje sam ja snimio shorts. Da. Zero Cups. Inače, ljudi, to nije nikakva reklama, to je moje iskreno mišljenje. Od jagode sok još nisam probao. Mislim da će mi biti presladak i kažem već, mislim da sam to rekao ili nisam, ne znam. Ja nisam fan sokova od jagode, ali jesam jagode kao jagode. Kupio ga, spustio se 10 puta na njemu i puče. Garaža je otvorena. Inače, Maja ne smije pokazivati facu. Možda u budućnosti mogne, ali za sada onda vjerovatno neće baš biti videa s Majom. I stvarno znam da sam naporan, ali eto, teško otvorio ova vrata.
jedini video koji bi mogao izaći sa Majom, kojeg bi snimali danas, ako ona može doći, točnije ja bi poskoro već kad snimao, da ju prenkam ili nerviram 24 sata, ali rekla je da ne zna će moći doći danas, tako da, I don't know, to bi isto naravno bacio u vlog. I pogodite šta, poslije se ama baš ništa nije zanimljivo događalo. Oprostite mi, molim vas. Tako da bi to značilo da je ovo kraj videa, ali imam jedno iznenađenje za vas. A to iznenađenje je da ću snimati Eastmas. Bye. Bye.